Ko kori ke hufa mo I he tala malo fonua manga I tala whatapu dope o ku whatapu atu papi he tala ngā te au whai ki tō mama o ka atai whainga maari ko ni ki o atu ai o mo polokala ma whatu whanua fo au ki he weekend ko he ni pia mo ek minister ke ma whahoko ai tau polokala ma ko ia ki ahoni. Whataonga pe kainga o ku
Pongolere ia tu programa ke te motor ya e foki ki he no taitale ki motor ki he tau programa i ahoni i he time tau ko fia be ke taitale e kinista ona po Paula piven piukal ku ila ko toki ka mea ki he programa ko fa no fo i ahoni piven malo da mau e ahoni pia malo ngawela pia mi tongana ko ilo yo ku malo e mau e whainga maari e koe ni me he ngahi ngau e ongo sia ko ta peku whai he weekend ka ku mau whewhe ha ke i tongana piven Olo bitu solo pa malo e mau whanga maari e ko ia ko si o kuongo le re yang e toki uka mea ne he foi manga whago i ni o kuongo le re i vai be pa nga o ya ke toki uka mea man pe ko fu mo to pa lang i mo gia nei a vi ge ngwa bo ko ben talo puri ngwa ko toki asi ya ke ko ia na kau mai ane nai sol o kau mai pe ko ya o anga tono i pe ke nga we o toki tuku mai pe nia e whakakakanto atu e patoki ko ni kawan ko lau ko na ku alu na ma po pe fo no ko ni ha mo we to ka ma po mai nge u me o mea ko mo ve la i pepa pe mo me aga ku mo ve la i pepa lo pe mo internet mo me ha tu ko ka ku ka ha me e nga we ku tu le pe nga tu vai ko o nge ko la ko fa ai ko he ma tu mo ka ma ta pure ke la no mata pe pangai que tu fo que imagino pe fo que weekend que fa le area ka ku time la pe ku ma inga pe no update me ben ai me ko hoko ki ka kai fo no angen ko ha tu unga ku ia ko ni ai lulu tai hange nga hipatunga ko fa mal mal te ko imagino pe ai ngahi poate ia ko si tuku mai ngahi poate oku alpe fok whakalala hiangi ai kei tu ma o ben i ko na e ku tai whakalao nga ko na whahoko pe ko tui tu ma o ben me pure anga he ta whaaki ko ni kumo tu ai ta kono ko me hoko pe kono vete toki vete pe me vela ta toki vete pe me whamauanga ka pau na o loto ni ko ni ke au ki ai ko tu ko feitu uia e lava o vete ai whakaukau ka he ku me ko ngahi uhinga te tau pe uhinga ko mo o mai ko me ta whaake ta haina uhinga ke ngahi poate ka ko tu au mahalo ku mahino pe ta whaaki ko ia ka ko lulu tai ko ta haia ngahi public enterprise ku ko ka ko inga na mahino foke tu unga na ai na e angena ke tarno ko ai ku na no fo pe ia i he punga tahi nte ki ha uia ke to mai ki uta o tau whanua mai ai ka ko nea o mai ni ko sune ka ha tu unga ku ia i tau kau taha koe lulu tai o whamalmalu i whetuna koe sol koe koe maka wha mawinga koe mantui koe kuraki articulation se he ta whakatala noa ai mawinga koe ke mahanga o whakafoki mai e ai CVC pe mau mai confidene kakai ki he wholau ati ena e koe parpare ma koe na mau mai koe ki waka pe whaketa pea ai pe ne taha moe ne tai pau e ai aho pupuna wai aho kai ke puna ai pa kai lewa ke te confidene papiriki ke wholau ko no inga koe tai pau pe to lava foki mai tu koe tai mini o lava he ta whaak engineer wha maa po opo mai e o wakapuna
ton mga hi firma o civil aviation ni flight engineer ka kona mo ni solo kai ka it's not a simple undertaking o ngawe lahi o ke firma o ke fai ke lulu tai te mau kamata rewa he wika hau mau subcommittee ke tisaiti pe ko fe halanga i waka kauta koe ni mo nga hi mea whaka moha amanaki ki maa opo mai nga hi mea whaka paanga mantu e kai ke lava o mau whai tutun lelei ka pao ke mahanga ilo ai ratio ai SAT ke liability hai mo ua ko hai mea ke totongi ko hai mea ka toi u mea ko ia ka toki mai ko ke matala atita la ku amana ke we na o si sign off mai he atita wa fe wa wa na tuk mai no he mau ki fa ta ni nai o te ke pe ai fai de vai ai fai de fa am ke na na tolia o security mai ka mau tola forma dalam panga kai lava ke kono moni masi o ko lahang ko me ko mahino mai ko lahang ai loloto palpare mana ai mantui o ko me fai ngofua e toki asimai u me ke heia ai ko me ke he na ka wa wi o vale ko utiki tena o whakatau o te ke ngawe aki. Ai whakatau ia, ai ko se me se o te ke peko hapanga ke urifati. Ka mau nia ke lau mire na uto, te langa ulu mau tole ane nai wak. Ka whaere wa fotuto ke nau whama apopo mai e wika au ke. Ai lere subcommittee. Mau mahino i peku wike patsete wike kahau. Ko wa paraki pe ko mama le rei pa fare area ke pacheti ko i ton ke te fulolo e pacheti am ya u e kwanga ko ku wakai ko ke e tunga ga pacheti ka tam to si ope ka ko ngawe la he ne u fai ke lu tai ai ko na o fai mo ngawe o si fa ata ya ta mate a fi ke na ave lori ta mate perché tokanga ima he tamate a fia ai malai waka puna ko hapai ka lava o to waka lahi ki hapai ko nga pen fogene ai teu ai kautaha ai lulu tai ki he amana ko ne conference ko ni o pai ki hapai ai ko anticipation ko matai fika ka folau ko o ki hapai o ku he me he tolo afe ki fa ai na folawa te motuani ki ya pai ke sio ke infrastructures pana gos patala no ki he hongo service provider kono moni na ko service ya pai fu maula lo pito ai hongo service provider ai TCC mo TCC na ku fetaula ke mo pure ko TCC i Manila o le la yang ki ai fe ka wa pa mo service tamo ke mena toka ki ai he ngai public na price ke maximize ai benefit ai minimize cost ta ha mena fai ke fata noa ai motuani ke ngai service provider ke nau whakau ai new approach ke co-location e utaua ko tuka te ki hangapeo ki wha malarai tuka hapai ko hapai ko ongo motulala hi pe pangai pe mo foa ai utaki taha ai ongo tau ai taha ai tau ai ko foi tau pe taha TCC pangai tau ai taha i foa pe tau ai taha i TCC ai pangai tau ai taha i foa ai ko foi tau ai fa ka ko foi tau ai ua ke kauta
Pagoi ko anga ko fatonga I fuka to ko wilo na service. Pagoi fuka no ko na fai. Hame ko ke mo ngau fuka hai ke mo co-location. He infrastructure. Kamo toki o compete o no sell homo package homo ngai palani ke customer. Mo compete he price. Kamo sea infrastructure he ko no hinga he pehen. He ko na na totong infrastructure. Ko consumer na totong infrastructure. Ai tau pega ba ko foa. O wai tau e ua, tau TCC, tau TCL. Tau pehe ko fa kilo Amerika ke tau eta. Ai tau pehe ko mita miliona tonga ke tau eta. Kai pana foka tu pe ta kahape ai. Ko foka more ko ya. O hukau ya no calculate unit cost. Ki he unit price. Ai ka ko foka hoa lewa. Suke. No ai ongo se vesi loa. Ka paure wa te na share cost. Kana hanga rewa o whakatu na ongo foi PST, foi PlayStation e ua, e ongo taua. Ke mei engolo AQT foi taha ke ne mau. Ke ne mau atakai ofi. Pea ki mei pala rewa taha ke ne mau long range. Ke ko mene solo na wanga patonga e kui hapai. O iki motere ko hapai resort. Hapai resort. Beach resort. Kaya tayo mo te no fai te loki ai. Ko ke mau te signolo ko ai TCC. Ko te hao ki malai waka puna. Ko ke mau signolo ai. Ai ka pau te usen ha message ke tropo maha mea pe marandu ke piki au me malai. Ko mena hanga whatoa. Ela te ngwana toki makape ai wakapuna me lalo mau. Makape ake ku mita wangi au ki olo. Ko tai mea ko tuk whanonga ke telefoni kiri ke message. Ai kone toki hui ai message. Ea ko ango uksio o mei horizontal ai foi tiru ko kolo ya ko ai foi PlayStation ni o ka gene mau o ka gene mau ya gene mau ai feito ofi ai me alu de to mau mai ai pahiku he mandu he foi ai ko no ko fata no ke mea mahu inga ke na hanga whakau. Ai ko no basically ko foi tau ai fa. Ka ngau ka ko foi tau pe o na operate me. Ka parte na co-location ke na akuri ko ha cost ke na share. Ka na hanga o vai foi tau ke ne improve coverage. E ko me ani so. Ko hua tu ko ke ki reception ko ai ki beach resort ko ni. O ai ko ifino to pala. Ko kune tala mai ko password te wifi. Ko ki lock ni pe ke ki wifi ko ki resort ko ni. Straight away ko pe ke ka me ko na maula tu. Ko Starlink ni. Ako mama ko tangu to ko matata mau si agreva ke funga fare hiri mai ki ko Starlink. Sai. Ko ini ne solo. Te ki uia lele yang ke penetrate Starlink i fangi otmotu. Ai ko fitu ko ja taua. Ke penetrate Starlink i loto pangai. Loto ko ya ko ai fai pa TCC wai network a wai po. Kiau that is a poor business model. Ai ko hinga fata no pe fo ai be ko hinga fo ke wa ke ai ke ngau ko no fai he pore anga pe mo lulu tai ke mateu teu ni ke conference. Yeah.
Talu ni e solo te ke te fulawa ni afio nai. Talu ni menefe. Os pe ko no ai ko ne lulu tai. Kono toki puka mai. Ai ko ku hinga fatano ga ko whakafoki mai confident e kakai. Ki he whakapuna. Kono hinga pe. Ko poinin ko hanga o ake solo. Na ku ai na whare a foki mua. Nai whakalere lulu tai ai lulu tai hanga haki paste. Ki paste teksi. O hange ko manatoi ko hafainga airline pau ke ai fainga structure faka engineer mo ngahi standard te fema. E ka o pau ke ai fainga le volo ya license o ke mau ke mau ai foi e position go e ka ke toki lava ke toki function e ke pege hau pe fainga engineer hange ko whakalere koe base taxi, O koe ka te ke mau tiki te engineer koe ia, ko whainga mea, o koe ke pehe whakalere koe ha mea ko ha airline, Pea koe anga whoke hono whakalere koe no osi, koe tai mo check ia he kau engineer o certify waka ke puna, o koe e foi confident ia. Kana osi, le mai lulutai ia, e nau whainga service, to cancel pe vai pum bongo ya ai na ya o ge fa na frustration go oi me go fa ko mai ma tolu o ko o si puka mai office para si que haere ne afio mono fare que conference ego ko foi outcome go na mauhanga o raki ngā wei ke build ke confident ke whafoki mai confident e kakai pe restore service ke mahino vai regular flight ki vavau regular flight ki apai le ai lava ri o was le function ka to o waka wai 12 tuine ota pe mo sapa ka ko lisi ko sapa wai fo tu ya si o ke sapa ko ni ko na mau ba mo hano whakatau ha sapa e ta me he kautah pe ko me usila e ampia hange upehe ko vaka ko class vaka to tonu ya ki he vaha ko na in mo va o ka je fu ka more hono ene operational cost something of that sort kana auto kore au ya ni nai o se mau fata ba ke na hanga o mai haki analysis ki he ke cost of sale per cost of revenue in a normal day o wai ka e te effect ai mai ai tai mau ai ha foi misini to ba mga unexpected scenario ana ngo ki o mai anga ka maulawa sio he ko mau fo ke me ko fai tu ni ngai atakai pe ni ko fe hala ke pe million o ko ke pe ke fe hala ke pe ki to la teau pa o sai me to o mai foi te le o me to la teau ke ko palmare ma ko ni xio ko me pa mau ingai ke whakamakatupunga lele mea kai whai tutu. Lahi e whai homework ka lahi analyse lahi hono project pete ni mga hime pehe. Ke ne lama o toko ni sio ke tuko he taimini na mau kore foki he supplementary ki 1 miliona. Na uhinga pe foki ke puke. Ko nga de o na o ka foi taimi mau oku mau ai ku maha ai ki mama ya o ja me lolo ana mo ai ke puke he kono uhinga mo demonstrate pe ke pureanga na to malolo ko funga ai ka paure mo wa mea o eliriwe circumstances fa huki fare area ke tari mai ai eliriwe pepes eliriwe funding mo ha whakalahi po ka whainga mea be o kui kai nau te pi atu pe nau tōria whai tutun pe in their own accord kai o mai ki whare area
ai ko winga pepe ai ko tai mini je ke mau ngau ke 1 million na ko ya ka mau pe ko ke hesitate pe ya ke ngau ya kai o whatever ko ma opo mai e ko no le en ko hono fatu le ha palani pe whaka makatunga le ha whai tūtun. He koe taimi koe taimi koe e whehalaki ai. Ka te whoki mai rewa nei ai paces. Nei ai paces ai te whai tūtuni. Lai taimi whehalaki ai nei kai ke te whai tūtuni o whaka makatunga. Koe whuware we mo ki. Ko tānoa moni, koe mea ko whātānoa he mea mau inga koe mai alalo. Ko te whai tūtuni u mea pe ni ke iai ha mai alalo. O te tuha ke peo whai tūtuni. Hange koe ni, te wato e mea koe no ko pehe koe whai tūtuni. Mei alu he laine koe kai ha mai alalo. Ta whoki peo whakatau e wakapuna. Aki taha 5 milion, kai ha makatunga. Ke ona ke o mai ai halipoti whaka engineer pe mai koe ius pai teite foi konga koe koe lahi ai awa na ngawa foi ke ne hanga whaka makatunga o sa pape ene pehe ka koe konga fōu pa ngai e whiha ka koe unga ko singawa ke koe ono mahui ngā e pat ayo o titeila pe mai patok tana ki reo pe mai sai koe waka koe ni ono mahui ngā totonu whiunga e moe 2 milion koe ne epsen pe mea koe asol koe ne kai pe ke aha whai ngā titeila pe he hano whakatau ha waka sekenen koe haia koe tila aia aia koe soko mea inyo ko malawa ke hoko te ke haa koe ko wakapuna pa se mai Piwen ko wakapuna nu o ko atake whatau koe kumaha koe ngā koe on full million pe au pe hatu le wau ka pau ko korapua e wheke o hake koe ke taha 5 million ka ke whahu koe ai sirini koe whahu koe ki Dubai au whahu mai toi ngā ki Amerika koe poini solo koe mea pia ku malawa ka pai ka kia technical engineering report that's the only thing you can do o mai koe ka wata mai ka wata so kuia na ia foi panga ia e taha poini 1 million na o mai ia e Australia koe au ia ke whakalere ke wakapuna solo koe mea kou maali o se sirini ia ka koe savings koe na ke whai aki te ke whai ia aia koe whai ngā mea ni koe o kou whakariri ai he whakakau he nau whakakau o huare ka kaiwa ke nau ilo o kulahi ange malo pare paia koe loloto ange koe folo ange mana tui ke au solo ka pau te ke eke mai waha taingo na mahu ai ke uhanga ange o poposi nei te atu he pesete te au koe hae lahi ngā ue he whakamao popo for mau taimi out of 100% koe hae lahi ai ngā ua ko no whakamao popo mai mea ke whakamatunga lere ia mea koe whaitutun. Awa pesete he behe wau mau taimi koe whakamao popo. Teke maulawa mautoria o toi whaiha mea ke aki ko mau taimi koe ngā koe ulahi e whie mau ke solo e palpare. Pea koe u whaitutun e ni au ko. Koe ngahi multi-million dollars. Nega yo amana kiau nei kai ke solo te taulu e pe ko me ko fi he ko lau te taulu e pe fulo to hala e guai lau ai bi pe ko me pe te tau
to ko me pe te tau to ko kia we ko fa no fa kau ko nau whenga ko ke fabricate reality pe puri ia ngai mea ko no ko kia we ko jo to kia we ko o pau ke o e whakau e taha te tau ti ko i peo he pa tau ala ika te ta lue pehe fulo halalo to koloka leo ko au katoa mai ua tu mea wani so ai me la ia nau ila ane nai me pe nau toki ilo pe ia e au ane nai ka ki au pa ko hamene to ton ke hoko ka pau na e whakalere kau taha ko e ni he interest ai whanua whakaluku fua i longa au pito o kai whoke ho asa mea ko ni he ko mea ko ni te tau lue tu ka ko tūnga e wea ai lolo tai o ko te mausio ke nai tuake ngahi position ai CEO pea te mausio ki express of interest me ngai ka ke pe wahat ha option ko konga foke mena mau ko tokanga kau bena kau o tu jai ko ye ton ke involved ka minisa ya no falere e airline ka pau fa tau se apure anga airline fa tau se apure anga ka ko ka o mai ka kai go he industry ke no hanga falere ai ko konga pe ni fa ma bo he sio mahalo ka au ko challenge like ta mini ke fa ma po mai me fa pa Koi. Ia whaka kone tū koe na hange koe whamatala ke o mai. Koe toki mahino i e ahoni ai paanga e kua o miliona. O tike ki ngau e ki ngai tikite koe. Aina fusai e kau whakamaketi. Lere mu ai nau whakatau e tikite i e lulu taiga e ka lere mu i ngā ue. Mau uwakaka ke lawa whai ke whakakato e ngahi tikite i hene koe a kau o uongo pehe ai whakamatala ku pau nai fu lele i tu ngā whamakete e lulu taihi. O fulahi ai tikite o ku tike ki ngau e i toki ukame. That is one of the possibilities. But it cannot be that simple. Malawa pe bala o flight na canceli. Pe ku ale ka kai pe ko ka folau me po le fai me pe ko ngai folau o ai puleanga pe o ke la hiti te la ke o mai. Ka kono moni na ku kau au pita o vale au pita ho na tara mai wa o lau piriona ai ngahi tikite na o sokata au ko ke ngau e Good. Good. Pe moi o se silinia na e o mai ke he mea ke kau te ke fai po se vese ko o silinia. Okay. Fefe ai ua miliona koni na mo papas mi fale area. Mahino apite whakau pe ko tiu o hake pe na mahino i pe he pare mea malo me toto o hake pe ko me en na mo toto malanga i ke au ki fale area. Pe ko ngaku na ave fok fale area tari mai pe e ua miliona koni ko pe te ke mo wala ki ai. Ka pau osi ai na o ke atol no mahina ni te ke ngau aki ai osi ai pe ai hokore mo do ke patset fo. Ko pa ya we ke ngau aki fok pe ke ko ke fok ka pa fok pe ke puleanga ko poini a we solo pe ka pa we tok pe ma we o se tau fo o se tau pa nga me ke tok o mai ki fale area ko tari ui accountability ko me ko na ka fu e to race me ko fa momo ko ai ko fa momo ko ngai foi patset loi ko ai pe a fra pipi ki ai mandu na nga highlight na ngai patset na fo hu ya patset ko langa fare na fe mo 1.5 million
langa fare ua pointa miliona ko eke ko ai go me ko na hanga fata ngai mandu na hanga o mai foi tau hoko tolu o fata ngai na allocate ta po di fitu miliona tau goi ke langa fare te au pe ke paciente tau goi te ai mata po fitu miliona ke langa fare te ko eke tu ia ko foi tau goi te ke fare langa ai ko hinga ko o tau tistoti tau reality e ga ke tau fai mo oni ke me au tau palani mo me ke famole ko me ko na ko hinga ko ki ai hange ko hanga o whakaangai ai palani whakamore ai mea au kai ke hano silini ai o alo ai gote fesiti ai ko ngai ko whakamore tau tori ai mea au kai ke hano silini kau tau anticipate te tau o mai no kene ai ko fa ai ko fa tau pon ko me pango na fa no mai he ono besi he fai ta ai te fesiti tau ni te fesiti ko tau ni ka ko palo pare ma fokia ko ta ma sia he ka pana ka nga fatonga ko te fesiti ko wa hiva pointa ka sio ko foi equation ni solo o to mai he pure anga ai tolu no miliona que no hay private sector e pesete tol e pesete tol ko foi amang pe te fesiti ai ko o mai ko ngai ke whakamoreki kai o mai ke hoko ya hange ya ko hapulo pula ke to ai ke utu ai ha harvest ki ka hau e sayang hono o mai o ngawe aki ko mandu ko te fesiti ko utau mai ko ke whakakakato ai mea ko o kai ko nga ura ya ke tau fe mau kai he mea ko he mea kai o kau mau pa tau lewa o no mai ke whakakakato e tau kai ko ni ko no o mai ko ni ke hoko ya ko foi ko maala ke ngawe aki he private sector ko maala o ahoni ke toki utu ya bongpong ai ko ho minister panga ko every dollar you bring back $3 ai ko to no million na ko ni ke hanga fa na ui mai ha hiwa no million he o sia ke hono maala I ko kau ya o ko te fesiti I interchange ko ai ke o mai ke whakakato ake tau whakamore ai ko no moni o hage ko gulau ko ane nai ko ton ke to o vai pachetia ko ni a hoiwa Kutari ko ya he ko no nga he ulava minister panga ko ni o allocate silini que ne vete ai Palomparema ko Palomparema ko ke me que fe algo aquí o ne lava si o ko pate no fo fatonga u patset ko kimwa lau mai pe ka kai ko me no ko aki ha u pe patsetia hange ko ni o ha mai no tol ke langa fangi fare go na avec tsunami o ha branga ke langa fangi fare go forum ko si o ke tistoti go ne fakau solo Nau whakamawe I langa fo I whare te au ni manoa ki forum. Material pe moe reipa. Ai ko tau pehe ka pau ko hongo full miliona. Ai material lo, mahalo. Tolu pe wha miliona reipa. Ka koe osi pe koe forum musolo. Koe mea koe nai langa. Toi tuhi fopi. Ai koe fo I wha miliona koe reipa. It's a waste of money. E osi pe koe foi langa almo infrastructure osi pe koe pa timoris lewe foi sai koe
o ave nga I whaere tokua ki he ngai wheitu nei o whakatau e nau. Ka koe whengan ke ti wheni ki whaere goni e ono noa koe popua he o tāki ke kabineti. Ka pau te tau toi holo ke whanki whaere. O tis mentor o toi whetuku ki motu pe whetuku ki ha toi wheituke. Koe tū kone tai minim tapa whaere. Ilo e tono vete ke wafo tū mare tapa tolu mai whaere. Ko kuinga ki he mau, decrease of value. He kone tū koe o sono langa tau peka pau koe value wa koe ne mamano. Ilo e ka vete ki o te ave ka te rilo ke ka wheitu. Utahare da tolo decrease of value. Pau tolu mano. Koe ke toi tapa whao tapa tolu. Ka koe kuinga pehe foke e kuhanga koe e tala noa koe ke patseti. He ko ku mandu ko au tam whakaanga au e patset ko ni ngai patseti mai ko. Ai kai ko ke whetaura ke whe mauda. Ai patset ko ni sio ke fotutu ai pare mia. O kune hanga o palapare mai tautai ne mai sirin kai. Palapare ma ko ne ai ngai health center mai sirin kai. Palapare ma ko ne mental health ne mai sirin kai. Ai o kune hanga o allocate ke ne vete ke o siang e tau ne vete ai isi. Ai Koe tu koe ai lipoti. Hange koe mo kapau e whaha. Wha tokolahi waka kau nau eke ko hai ku anga, ko hai tuunga I ai koe lulutai. Hane, mahino ine ku moulawa whakapunake lulutai. Waka ne tolu ngā ue me hafua o mea koe ia. Kai whuke moulawa whai ha tutuuni hange ko o whamatala. Ko ingaha koe ki aha maka tuunga lipoti whakapaanga me a tita ngahi ta uia mahale tolu pe wha. Ai ka ne tuu ko ia e fufainga ta ai ke moulawa wha tutuuni. Ko me bene whai kono whenga I peke puna mo lelelere atu ai ka aurewa ke e aha whainga maari ai a tita ke ne whakahoko ngahi report whapaanga ko ia. Ka moto glawa wha sio ke ai ko ha ai finalize te tuunga e ai e pulutai I he kahau. kai moni e solo. Hange ko glau ko ni. Ka pauna mau whaitutu ni pehe anga e mau whakakau he mau o mai. Tenge sio e he lai moni. Ka ko me ko isoka ngo fo mea la la he ne ua. Ko uinga na mau tala noa ke ripoti ko ne atika. Ki he ua taha woa. O asi hake ai ngai mea ina mangai manusi en o uhinga ai ene tuai. Koe na ulau koe ne tiki te kōs whakatau. Mahal pe kunima miliona pe kuona miliona. Kau te ke ngā ue I he kau tahat. Koe se we sia nei o se tong mai kau te ke whai. Moi asia ke koe. Aia ko sio ke mahuinga koe whakamatala ati tā kene o mai. Ai tuunga o e seti o kau taha. Vese sine liability. Kai lava ke whakamaka tuunga le. Ai tau takol holo ai u combination ni. Koe hai mea whakalahi. Koe hai mea whakalelei. Kene lava o improve revenues. Ngai tūni pehe. Ika ye lava ya whai out of hot air. Ua pau ke ai reporti. Kene hanga ai financial audit report. Ai ki au kono mo ni koe nau lave ane nai he kukore ke nau o mai pe I simple analysis high cost of sales high revenue kune tanaki in a normal day ka mau toki whenga ke whekta ine umea koe ni pe ko kono mo ni e whe mau a new partner ia ke kauta whe mau ha Samaritania ke ne hanga I check mahasiri pe ko ne tu foko ni he taimi ni koe me pesete ai koe pesete ua tolu mahalo koe ua fitu ai retirement fund
poko to nga le ko pureanga ka pai te lava e pureanga o fatawa konga e share ko ya ke hu mai ha pana ka ko man ta mo ke lava pana ya hu mai ka le ko si ke u me fa pang Gigi fa o se tange e lulu dai kaptau be kapag ni mamiliona tikite ko ni asma e honi ko sfratau. Aí agora ni ko o ke i malo pe panke pe ko le ko la pe pa pe mo no fo mo ya. Ko la pe pa pe ko sio ko me ko ya. Ko solo ko no mo di ko. O fe na o bito ya. Ko no ani ainga. Wa le fa ko ma. Ai fo bo pe ni anga ko sio. He kono moni hange ko kulawa ko ke e ko ngo i go pe he pharmacy o e ka pau pe na o mai pa o be he ka ki hau ya solo ko pureanga ko ni na ma o na tole ma pureanga ko ni ko si na ma o majority o te ni tu ko no puseni mai me ake nga ke maulawa ta langa i baga fa ka wa to malunga ngi pa konsita kai o te na alu pe o fa puri o te na whaka hoko ka tau whatonga ka whapuri puri. Ka nau hanga o disclose mai ke tala noa. Soke, koe tūko koe ai host koe ai Pacific Forum meeting. Whiwa no eke patseti, tala mai maha wahe full million. Ilo e wha maopopo mai koe alu a tita. O si au e tahi 1 million. Ka koe whiwa i puko hao tiring koe mei whi. He ka nunga nega je alo keiti e ha patseti. When I do go alo piti ki sipoti. We found a detailed analysis. Koe hako e lahi paanga te tau o whi mau ke tau whakamore. Koe hai benefiti. Ke aha whainga mea pe. Aia ki au pia ka pau lewa e tari. Mahino lewa tau tari koe mea ai whonua. Tari e whare area, o walo whakamoni mai nea whioha whaki lao, whaiago nea, whakau toki o rewa. Whakamore, kamata re whakamore. O niam na ona tono no tau toke whakamore. Pa o mai kakaia, ka whahufonga ia gogo kakai, me ngahi ripote ngahi wahenga. O whakamatala mai ke wharere, hala wharere, vai wharere. Hala ke asmahi ripote ia, ke tau o piti ke sipote. Ke kai ko ke kai ke ko poinga aku he ko no tai o mai ko ki fare area o me ko ni pete tau fetu waki leo tabona mai ki fare area ke tali he majority o fare area pa tau lau le vai ko fai tu ni a fare ko me fa con istutone kai ke fa more ki asilin pe komiti ga me ai higini ma fare area ka koe mawhaia ne a whioko ne hanga tukuange mai foi executive of Loti ya o tuku mai he malumalu e whare area. E hono whiri pare mia whiri kau minista mai e kiloto ke whare area. Ilo e taimua te tau alo ai o whainga tā ia. Te tau whainga kātoa ke tau uongo i kātoa he koe ngahe koe mena tau whaitu tūni kia. Ka koe alo beha ki toko ni o whaitu tūni. Pea taki whakapiti a tau tolu, pea eu whie maari e eu mea koe au ko he peo ko mea eu toton ke whai, peo ko mea koe ke toton ke whai ka mai tui whare area. Pe ku hange ko mahino ia ke ai whakaukau ko mo mai. Ko mea ko ni stutone pa mo kau he whai tutu ni. Ko hanga hi mea ko whia mau he poreanga ke whai. Poreanga koe aho. Atu ki whare area. Ke mo talanoa ke ai pe atari pe whafoki marewa ku o ku ata. Pefe e ta whai koe ni ka pau o ku o lota pe pure anga ia ke o la kauna tau whai whainga awe pa tok o at pe ki whare area. O kei whakuni stutone pe i hano. Ko lo pe ku at whare area ke mo panongo pe ki ai ka koe ki whema hamo. So ko te utato e koe circumstances pe taha e lava i he kapeti o whai hatu tuun pe toko mai whare area under emergency. Okay. Under emergency, that's the only scenario
o wanga foi justification anda tentet o pau ke hiki pa fale e ke solo hanga pe o whakaukau I mea koe ni. Hai huiga o mai ai patseti. Koe patseti o mai ai whakatuu. Ai ngā ua e pure anga e whai he mahina taua hoko mai. Kore rewa siri ni kesi. Ta koe soka e koe appropriation actien. Lao ene patseti upeheni. He I kai ke whakamoreki ai siri ni koe ni iha toe pepeske. Anta tenda purpose na Italia I pacet kon. So kono ko foi whakangata ya kono uhinga ya ko kene kaiti ai mea ko whakamore. E kai ya poko o mai ko paceti e ko hiwa ngiau hiwa miliona. Pe auto fai teria pe ato kua ue pe te wahe hiwa miliona. Hiwa ngiau hiwa miliona. No, kua pawe ke hawa moha o palani, te whakatau e wakapuna, te hausi ai sipoti, te hausi e whoromu, ta kono paangai. Ta koe whakarea rewa e lao koko tari pa whamoni, whakagai ni awhio. Te ke toki whakamoreki pe sirini koe ni, o whakatatau ke he pe pes na tari aki, ai o peheni. Ka pau na tari ko ha wakapuna. Te ke toki whakamoreki pe ke whakatau e wakapuna. Ka pau e liriu e PPC solo. That's when the supplementary budget kick in. Kua pau ke toi whakahuma koe, ke pehe mai ki whare area, koe whare maha ki koe wawau nai, o budget koe ke langa. Koe ke malawa ke langa, ka kou to'o mai siringo ya o ai aki e mea koe. Ke toki tari. O koe ka mea ke pehe ke alatu bau pehe. Tuke whare maha ki a wawau kau. Awa o langa e halfa wakawa e wa. Aki siringo ya. Kai! Ua pau ke hau koe moau. Supplementary budget. He ka pau ko mera e ko mau inga ia I pau. Whiwhia I he paremia kon mo tokon paremia. Well now mau laki hua I peo whatonga umea he kai malawa. O stala mai he tauna he kai malawa ia whai. Wahuma I rewa ai supplementary budget ke to mai allocation ia koe nai o I pacheti pe ia o mai aki he. Ai koe liriu koe PPC kua pau ke tari e whare area. E kei rawa liriu e kusanga e lawa o lokai koe. Koe ne tu fo koe no kamata koe ke atu koe pacheti ki whare area. O ku ai e whehu I tau whehu I ai he pare mea malolo ka ku mahu inga fo ke whehu I koe ni ke te atu ke pure anga ko nga ko fa matala ka ni fo mahina ka te au ke tala mai ka pesete hiva mo fa ma opo ai nga we na fa ka ko pure anga o si ka to lava ke makatu ngai ho mo nga we ko mo tolu ai ko sunen ka mahina no nima fa fe hu mo be pare mia malolo fa le area ko fa ne fi ha mo langa ko mo fa nga we be mo ke fa ma opo be mo fa matala ko fare ni fia kulanga ko tari ke ton pare mia ku ke maulanga fare mo fa ma opo mo tai ma ko me ai fare area ko ala to hanton pa me ko te fare area ko inga ni ka kai fo ko na fai fe hu ko ia ko mo slang ha fare mo ke fa ma opo pe mo na ki no ve ma ku mo fa ma opo pe mo don ko lau fo ka Einstein ni kai ko tari ko fehu ka wato e whakaukau ko ni ko te fehu ha foi indicator ke ne mesa aki ha performance since when ko mea fua ia o pure anga ko langa fare since when e hoko ala he fare ko langa ko indicator ko poineni solo ko poineni ko tau ko e tolu ko na nau pure anga ko fare fia na nau langa ko te langa mo ka fare ko te langa ke tu ko fai ka pare fo que non tau sio que
ai whenga ko ke to o tokanga me mahu inga. Ko fiha ine tau tano ke me ko tan halasol. Tala mai kilomita ni teo ni mano na mohanga o tanu. Iyo. Ko foi uha ulu akipe. To o ka to foi kilomita teo ni mano ko he vai. Pehi fai ngalanga ko nuk tau tala no me tau tolu ai. Ko ngau ko ai to kon pare mia mo ta fa ko ne langa fare. O kune whakapapau ia. Ko ne langa e tolonga pe tolonga. Aki ene hanga palani costing le rei pane to execute le wala. Whakakaukau ngenge mea koe ni. Koe mauhu mai rotonga ia fu container e uangeau tupu lako pe ihe moi. Koe container ko nina mai e wafe uowa. Tau tanoa ni wafe uanima. Koe whehui ko ke pure anga koe. Haunga na kage mu ngawe kage. Hame na kage mu langa i. Kau tata hunga na kage naulanga i whare container. Koe nga na e whoaki mai a. Hame na naulanga i whare whoromu. Koe me te nau te contract for all ai nau tol. Tokanga nau tole ke me ai contract for all he wai whoke kickback kia pe koe commission di tokua pe koe. Te whakapau atu. Kapau na nau mahu inga ia. He mea konu nau tala no mai ke whare ai masiva. Koe pehe koe ngai hukau masiva konu na nau tangi mai ka whewhewu container wangea konu na tuku pea he moi. Taka ke nau toka na toke langa whare koe au mai na tori a whai konture ki olo. Aia koe whewhewu i whokia na toton ke ua whewhewu ke na tuku plādere. E whewhewu u wha mai mape koe whare whiha ku maulanga. Ka ko ngako ko mai u tā holo me hapai mo mea na mai he tokon pare mea ni alu ko ki ai. O ko ne mea ko ki ai ko ngai piriki mo u papa mo mea ko foto na pe mawhahi mama. Ai ko whewhewu plādere o pe. Ko whare whiha a branga ko ni mo mau maui. Oia. I tai ko moni masi ko toko no foko sio ko no vai nga ko sirini. Paka fu hensol. Ospa no langa e foi fare te ni manoa. Ai ko foi ai ko material o ai mo reipa. Ospa ko pa timoris le vai. Reipa. Fe mau inga ko reipa e veriu ke fare. Ospa ko ai ko hare vai ya. Mahina pito e whantara no koe nai whuke lao ke mau le re kai pe tono e mau na mea e pare mia o ne pehe koe lao ko o si whamoni huafa ke tui aia ku manamohanga e modolo he preanga koe ni o whau ke oua te tuko e mawhai i he minista hano whiri koe kautare kita o uhinga ki ai e lao koe ni ki he mea koe ni he public enterprise mamoha whahinga business be o tuko lao he minista pe ko me ke he ya ko uhinga to uhinga be ke public enterprise uhinga be public enterprise para tu ko soko pare ma fokia ko kono moni I could have easily called her press conference or announce mo for matal regional ka o sang be fok solo ka pe hen yang na tula te ufra hoa ka puate ko ki ka puate ko stimulating ka kono moni ai no ai be fok he ka media ai ko ai no ula o witch hunting pe ka ko na to fa to ngai hena fanongo mai pe upe ale be basi ka lawa ta ka puate motua so no kovia ko e kusio go ke kai o fai na ho moi ka kana o mai pe ke hange to kua ya ho he ko manto na o slave me ko ni solo pe wa ve ata mai ka fai o he na si o mai ko pare mi mo to pare mi de he nothing to hide o when be never once una hanga o tai veti hatari feu but una hanga pe preseni mai ai me akoto be una ilo fe ka ku mai me ka ke o mai pe foka ai ko hanga fo mo tu ku fu ko he tai ko ne
I whakahua te ahe pa maami o te pare mia ia he mo te ake uti ko yolo pe po whakatu ka wai o mana te ue na o mai o eke hake koe mea koe po a te koe mi solo so ke mea ta ai koe pehe koe na ia na konture ki fo pe mauhanga o terminate nasi o na hanga lewa na tolo whakangari ware I lewa ai pure anga koe na nau o kwe si o tonga pe lere konture ki kou te saine konture ki a kou te ke expire konture ki a kou kwe si o mebe kwe hanga mea wale konture ki o si pata saine lewa konture ki o kamata e o tonga kou ke lere e ko saine ya kako e whenui kako e whenui o mautui nai whai e lau maari e no o kasaka ke whai e lau maari e lelei ka te uhanga te alu o eke ai cabinet submissions as to the reason why they did that he kono moni ko mea ko mau hiwa ko o tisema awe na whakawhisa e pare mea awe na nehanga yo invite ka mea ko ini to whakamangi amas Aina nau pehe na tole he ko hange da nau pehe na nau saini ko nau contract o ku date ki aho ono o tisema solo te nau bulava whakakiki mai lai konture ki lai konture ki endi o ka koe ko konture ki a solo ko lai letter of offer e una he aha tatau po invite Tok saini mai mantuko o atia ko ia was fai mea. Os fili mo pa tok saini na tole was fili pare mea for oia. Ka ko kuhinga ko aku how can you reconcile it? Lo to ko ia take expire contract ko. Ko tutun cabinet. Ko tutun cabinet within a pe tutun cabinet. Ko na tutun cabinet. Te ke materialize foi contract ko ke os ko na tutun kabineti na to ai ko ho tutun kabineti ko ha mea o kui kai ke no molo o kai ke ko ngai provisions o ku kai ke lava he lao o kai ke ya hal funga ngau ko mai he lao o mai leo ke tutun kabineti Koi ai ko masik ko hawe masik te fa mani ka ko nai Kapau na uilo na tokanga ai media. Na u fai pe press conference pa tok folau. He kusi o go ke he na u. He ko na uinga he na fai au ko meka. Na alau solo hange go ni. Os ko temi. Ka kapau e whakaloloa. O ku te wahe ai gratuity ana ko siu ka pate ko ni o fa ka na tol ko tutun cabinet ko ke na to hoko atu ke foi tau eta o te ke expire na contract was rescindia pa mele va hoko peheni e fokangata le va ai ko contract ko ya ka ke to veriti mo le peho mo contract lo tonga e to osia go ki expire ki mas Pe to tuaki pe mo ngofua ke mo tuaki. E time go ya in the meantime e va ha mo gratuity. Ko nga ko osia foi konture ki ulo aki pa waire vai nau i va he malolo. Koi Pa ko katoa ka upate ko nina nau tali katoa pe ko ngata ya nau konture ki. Wate nau gratuity. Ko na moni o ngari vale au ke te ha fa ho ka puate ko me regional ko poini ni solo o si homo tai pina mo na mo falele por ya tai mene pare mia go ni
mai te cabinet ko ni ke wa to na fa kau kau na to ki ha me a ele le iPhone wa Great. ko ka ke o tau frustrate pe fo ke ko kai ko ke fa ma to le le o Ke taki fa osa ki mo ai ki whakaukau ko ni ko tahani ngahi o ngongo no ko mai o te mako kaniwa ne o mai o ngongo ni me tonga ko o ngongo ko o me alere ua na whakatau he pure anga ko osi na whakatau ko ni me potunga moi o stodongi e paanga tahakilu whamano ke kautaha ke nau o mai pea oku ke puke he kautaha ia me alere te whi mai kautaha ke te ange tahakilo pea i he report ko o mai e whaage ko unau whai ona e kekea haarea pau toki i hapepa mo mea ko whi mahino aki tala noa ngutu pe mo kautaha ko ni ko whi hui aku ia ka pau ko mea ni hoko ka pau mo oni ko mea ni hoko o kulawa pe pure anga ia o whai ngawe ko ia kake hange ko ai ko me ko kutau ai tiu process ke ave o CV me ko pa to ave panga me fare pa o kula pe ave i he mahino ki ngutu pe tala no ngutu pe ko ka hala i pepa ke fai ha totong ko mahu inga tau akri ki ai ko mai be merere e ha ke pureanga ko issue ya koko ka issue me he o ku report mai dai ni me tonga i to ma fa fa tau ya i so pe anga maheni be nei ono mo ni off card le ta ko to fo ge ne ya mana ki pe ka ko fonga ne ma si ga o ya nga i lo ya ko yo i lo ha me ho ko pompo me be ko i lo i ko tam ko pa ke ta fono ai fu lo to hala e ko ha me ho ko o ko no mo ni ko mahal ka mo dol mo vale si o fa no me si ka ko au o si o I'm frustrated o lo to mama ya pita o ya si o ko mo ni ko la yang me ko la yang ai me ko ni o ma wi lo ko yo i lo to hai te fa ton hia ya por ango na to ko si he ko ni solo te tato ne o kwa ki tu kwa ki pe pure a ko te tu kwa ki ia e au mandu na fa e aki me ko ni e ko feina te pire ho e o ave pe e na popo ka ga na skuta na ka ga na fa ya foi process pe e ka o mai ka wa ko o ilo e kai ma sia ko ya pa na u penki na to lai he kono mori ma se o mori o kulai wa ke ho ha mai pula ma ko si ko pa me ba o fai lo pa ko tari ko be mo tari pe mo tolu he a pe ki ai ko yo me ni e pe he te e pe he ha ke pe pa puri he ko u me ni ko o hoko o ko me ni na palani ke hoko o me na o hoko okay ko tu ma fra o ga o fa malo ia pe na ya mama ne hifo me talo di ke fa ton ai tau fono e na ko no moni na ka pe ke ko awe na ka ja fa inga na ka ja o si o ke tu nga ko ga a ni ko me be na wi lo ko ai me ya fe hala ki hanga ko no me pa na uno pe ai ka jo alo ya ke pe ke alo o ko na whakakau pe o mai ka to pe me fa le ke tala nga se fu te pire he mama to ko fa malo ya solo e kuanga ko ngo o fa no mo me be ne asi o ke pe tala nga i fa le ko ke u tu ya wi e pe he ke ne ta ma usia u me ko no o ku ne la le i le mai pe me ko fa fu to pure anga e kono masi ya o ko hei lo ke ko ke me ya ga ko ne ko ne hange una u to ma pe na to lu pa we to ma fa fu ye
to mama fai au e ko ga ko pe ne ga ko fu ka ka ya ko le re fu ka ka ya ko le re nai to tongi na ma to o fa ngi ka kai e fa ton he ko me ani solo so ko hanga ne kusio nai ho ha ka kai fonua ke kai ke pure ile le to hau kana na tu ko aki ne afio he ko fili ne afio ai ka kai ka ministana na tataki kana amana ki te na o mai na tolu o fai le rei o pure i le rei ai tu hau e fonua aki os hono au pe ko anga ne tau wilo e fuveteka hanga tu yo fili ne ka minista hanga ka minista pa au si e falala tu bloto mama he ka kai o teke ai mahuinga na mahuinga ya ke taliui pe ke fai ton pa ko solution ni na vai la polo pe ko na tu aki o mai ka mau tolu ke mau filia te kautaki ko nga ke na taliui mai ka ko hame na ho sol o ate kautaki a to e kovia nge na vai na to kora to e pure kovia nge na tolu pe ko poini na te pe na tolo fai me ko na hanga fra ngai o fai o ma o lunga pe na self interest so te fatata me go ni ke ko ngai ne e fola go ki me pa go ngo ya pito e fola go ni manila e pata go nei tipi ai kai ke pure ile rei ai foi organization go ne hanga kana toki fe malu i aki holo pe na auto fua he kakai ia mafa tuki ai totongi uila e he kai ge o hake he kau aki ai fofonga pe ko interest faka look fua fonwa ko o kalanoa go ni umea go ni go toki ilo pe he umea go ni o si awe ai whakamore capacity ko o renewable energy pe ko wind turbine pe ko solar pe ko ha whainga renewable energy o si awe uang au tahiwa miliona ai facility go o si ai pa mo divisions o renewable energy anda mal go TPL. Te ke ya foi reflection eta. E te rifi ai fu mafi pe go renewable energy was exist. E dau. Ke nau pe mai ko to he renewable energy presente ni manoa o power generate he lolo. Ke pe pe ko holo ni ku ai. Hala mo ki mepe. Kakoini. Koe natula koe he mahino koe mengahi. Fonua civilization e nau hentolo mea koe PPA. Koe foi uniti koe unau area PPA. Foi infrastructure pe ko whakamore pe ko investment ko ke na hanga o build ha renewable energy plant a lava function for the next 20 years entirely pay up mo ke ka investor ko pe ka ta ko ya have nothing to do with power by utility service provider. Have nothing. Ko me una fetaula que ai ko me gui ko PPA ko power purchase agreement. Ko na area o area fa hai ko me fa hai ko te o atu te ulava whakataua te uhila ka koe kilowatt e taha he senite tolu noa. Koe mea rewa ai utility une pehe. Sai, koe ku whakamore aku ki he generation koe lolo o senita ni manoa. Ange tolu noa. Te ulawa tuhi forever e kutotongi uhila. Ake senite ua noa. He koe ongo inputi lo ua ia.
ai ko me ko pa ko kilowatt taha ko ki ho fare ko no generate atu misini generate ko lolo o feunga hono whakamore ana mo senite ni manoa. Haure wa tamai supplier taha tamai te ulawa o ate kilowatt taha ko ia. He senite tolu noa. Ko me ke guarantee mai te ke whakatau e kuhila kau build au e generator renewable energy. Ko me e uwhi mau sioge natula le vai ne ma foi business model o ia. Alu le vai kau taha e goe mo nau PPA ko ia. Ona doge nau pangepe ko nau financial. Trange ko os are au ba mo kau taha uhila tonga for the next 20 years. For next 20 years kapag megawatt megawatt honfulu. Ko senite to noa o megawatt honfulu te utana ki he tau ko toape he foi tau e wono hoko. Ai ko projection ni tau pe te uma to lugar miliona he o se nge mea. Ka ko re atu ke o mai ha fa no miliona ke u build ya fu plan. Ko o lava he financial guarantee e lava he o sai PPA na to o mai pa wa ke to ka wa pure anga e motonga hono soge ko tu ga kai mini ko TPA la be na fai e maintenance TPA la be na fai come kere ke au solo ai fe ma ke na ka na to lai ko ha pe ta ma investor ai pe ta pe ka ala ka la sike to te ke lava ma foi e kai wa no Kako foi i kilowatt ko to pe taha te generate. Te tana ki ho half cent ia. Ko half cent ko ia over the years ma te ke mau ha valu kilo. Ako foi valu kilo e tau e wano. Ko kuinga spread out te kosia pa ulava ia ku sustainable ia. Ai ko ha me ia TP era ke na o involved ia. Me ia investor ko me be di bela o pe ko mau palani by 2050 we are 100% renewable energy ko me yo confident ni le vai ka me ko te mau hanga build the plan ko te ko nga ko mo PPC ke take over he renewable ai fuel generator Pehene o malava fai tariui, pa malava fai competition, pa malava holo, ke afota polo per reliable. Ongo foi ki i PPSP utility, ke reliable power generation, ke o matemate. Pe o fluctuated holo ke mau reliable ya. Pe afota polo. Ke ojange tau Kana ki mai miliona ke renewable dimensions of energy of holo price ke kakai. So ko ne time le wan go ne create for sign si go cross sector go ya. Ko ne holo pe go uhila holo whakamore hotele holo whakamore ke na unga he room rate mana ko ke kau folau e va so ke fe kau aki to la yang ke folau mai kau folau e va la ia i pe moi panga fo win check mai ke economica the whole dimension e kamata me ka ko tai mai mama fai ko uhila e mama fai fare kai mama fai me kai mama fai moi ka mama fai moi ufi ani bo ko hoko Yoi. Kai ke solo ko hinga tano pe ko nga fo ai workshop na fai go ATP ana na o mai o programa ke mau fili ke mau ke pana o hanga o fatonga ai ko foi session for all na hanga introduce ko cross sector holistic development. Ai ko no wenga ko tau ko anga fo ke tau whakakau da dole o very tunnel pe. Whakakau pe da to ke tau improve tourism, whakakau pe ke improve fisheries, improve ngowe
individual in isolations approach. Ai ko foi fonga ngau pe i hono foi sector pe ona. O whakamatala ko ni he workshop ko ni nau pe o foi new dimension ni no langa whakalaka tau te fito ke whangi whono e pasiki. Ke whakakau in totality, cross sector holistic approach. Aya ko no moni ma ko lava sio le ke me ko ni me ngai perspective go o system engineering. Kau no fo pe kau pe ko ha ko nga kau is out pe. Hanga ko me ko na fa tala no ai tala no ma ni digital intelligence digital transformation. O tau ke whetakai pe tau tauria he cashless ta go o whetakai pe tau tauria he foi hono a kaiwa data repository. Hau tenge ke tau ke tahara to embrace. O mene ta ko hanga whatonga i toro. O mani ko au nau tauria ke wai ngai whaitu eo cashless nau tauria. Nau onu nau tauria o kai ke toi ha me kai ke nau te tari na tore cash. O te ke tau no e tau tole foi mea goia ke tau mateu whaka tisi tolo whaka ke he o mahal ko tau tangata ke he kia ko e tau tangata ke he ni au tau ta hu mai e tau aga ko ka kona moni ko winga tala no pe ko winga pe fu tala no pe ai tau fu to mui mai ke tau lava o mai o tala no ai whaka look for o lele o fonua tau fihia pe ta ai pe neki whakapone ki whakafoi tui ta kau ko ne fon o tu ku mahina pito ai whakatala no ko ke whai ka ngā ku taimi ku o tu te ta whiunga i he whakatala no ko ni whai ka wā mea ke loto ke mamabopo ke ka ta mawai te toki hoko te wikao. Oia, ai o whatonga e au soku mawhana ta tala noa ta alutawa e au. Kai fulolo a me tai noe nau whakaukau ke. Kona moni fok, o konga fok e ta programa ke ta hanga vai. Whainga whakaukau dimension tene lava o maha amanak lelei. Te waha tau mua lelei mua whainga whakaukau. E tau whanonga ke ka hau. Kako fe puke bea whanga maare ko ni ke whamaloat ke kau pou na nau wafe mai nusila. Solo alwa ko al ki Filipaini. Ono moni mahal now excited pe but little do they know or appreciate it. I une hanga hinga himea ko au re-energize au ke to ia ai purpose hal whanonga ko imagine ko no pa fa pe Mapau de tau hanga remove foi variable ko ini. Me he tau hala whanonga whapritare. I don't know. Hanga beo. Ako sia ko o hanga he whanki whakalau noa pe ai kau popon. One te revisit mau pe estuai o en apa e ngau koni. Le mau fau ki time foke solo nau. Na ai ke foki mai au he a toko naki. Pe au whanongo mai he wharearea ko ia wiki ko ia. Ta apune wharearea nau toki awa pe i he moni te kahau, Pe au pe he. Ko angai ni ko puangai ni whakaukau. O hau he futiki te mamafa ki Filipaine. E ka pau e pe mai ataha ke aha ke alo totonga tikite ke au Filipaine ke lava e au and I don't have that kind of money ka koe ko iai ko tu tau ke te ai mo no family ko ha no mau he ko na ku hanga pe he tu o itani ti mo taimi o ne hanga o fatolo e fa ra pau pe ke ki e wi afeta o ia o penpeni o penpeni e tare kita ka kono moni ki au ki tai mi ala tai hanga kio
pai fo ke tau ila nga alo mo na u te wo ke ka ko ne ho ha ko ke va ka ne ho o sei fo va ka ko na me india ko na ai ki puna ki London o pa be he ne te ko tau fa take for granted fo ke mo ako me ko o de na ai ki family na na pe ko na one way ticket ni ke na alu ki hik fo no ki London yo kum ya fa nga mari o na si alu ai pe mau ka pe fo ke tau hanga te kai me o ia o afeto ai pe ai aldi mo ha o mato fine ne ha mi mane o eva mai ki ai o fe ilo ke be pa to ka ba ko fa malo pe au anga te kai ve te ka taimi ako taim da tau pe lava le pe mai whakakakato ngai whi mau ai pure anga lau peo te ai ki taimi e si a tege whamiri mo o i tau ila anga te ka le te ka ako o ia o whamalo te pe sole mo whamari o ilo pe ka u New Zealand na u wafe mai o ai ki motu ai nei o ki motu da ko ki motu apuna ma u pe mau fi ane po ta fase ki motu a hi vai ki fotu o ma ali e velo ya ngai na u fa ka ka o finga be ki focus nga we go no fai o wi ga yo to lava si o mama wange pe a ho wa go stu ba bo ri po ha pe i kuanga ba wa ye na wanga o tau wa ba na tau wa we ka ku fa to ko no mon ki ko te wa pe me no ko amma na gre pe au to i vilahi pe imagino que te o si hulu mai mama me tau o to folo ka matau fa o ka to me o ta fa to ka ngai mawinga ke tariui mawinga ke purelele mawinga ke o mai urisiti mawinga fo ke haki palani ke ne kakaki ya mawinga ki mai alalo mawinga malo solo tai malo apito ko fafifi apito ma fa mari i he fefin ke fa hoko ta proclama ta toki hoko te wikau ko nga le fa le ta toki vagai be ta time ke konga ki mu wikau o fa tu toki ko me ka va solo kai nga wa fa malo atu he lava ko ye ke mo ka mai ta proclama honi lava le ta proclama pa me fa mari ko i minister i hon ke ta tala no ai ki he ngahi mea ke goe ni ku lava te tau programa koe. Honi wha malo la hea ke tau kau sponsor i he takoni mo ofa koe mo whai ki no sponsor ngai programa ki mo dol whawhoi tui pe ke ngai kau taha koe ni South Pacific Loans i loto manu kau pe kau taha finance i loa eni ki tau kainga tonga mo tau kainga Pasifiki ka ke fia mao ke nau takoni ki te koe tōku nā whare i koe, pēr tōki aiho o whia mau sēni ti. Rea pē i he pika nei whamoi no walungea, walu, hiwa walu. No walungea, walu, hiwa walu. Rea ka select to pou, pēr mai kaunga aue ko nā osi ma teu. Pēr mo whenga ngai ngā, pēr mai whia mau koe i aho tau kakai. Te nau lava o tokoni atu ki ate koe. I ha whainga taimi pē. I he Page Fashion Store i loto nuku alofa. Hangahake ke he tau mo pēr building. Ma oai wala ke he uta fo o koe o si tukuangi atuai pa wawe ke be kia ko koe te ke wawe ke te ke ma oai koe ngahi wala koe ia koe ngā ke ala ke be ke whika hiwa o e Whatawhihi Road i loto nuku alofa hanga be ke tau me pe au lahi apito ngahi wala ko o still teu e Page Fashion Store ma au i he tainimi ke me atu ki ai whamalo lahi atu ki o tau kainga o kumo lava mai ki he Francis Tikans i loto nuku alofa hanga pe moe ke tau moe pe au ta whaake Page Fashion
Ma ua tuai ai mea ke. Pahinga nau kosi ulu, pani ulu. Pea mai habea pahinga mea ke fie mau. Kilipa, hele kosi ma havua. Ma o katoa atu peia. Pea me he Francis Tickets, te ke lava atu. Kia i whamalo atu mo lava hake. O ke i whahoko no kosi kohi mo ulu i he Francis Tickets. O ku whamalo la het ka tiki mo tolu mo lava. O kau hake kiai. I he tunga daini mi o ngau e kota whare kosi. Koe kautaha koia. Poto maka koia a te si. Fia telefoni bena o asia te screen. Ke mo lava. Fitu takiai. I ngahi fia mao kotoa pe. O ku mo fia mao ke whahoko. Fia mao whaita. Pe koe hik video. Pe ha be whenga fia mao. Te ke la fitu tak me pe fika koe na. O asia te screen. Ka mo pouria tau tok whilongo aki. I he taimi ka hoko mai.